fu baby opebi ofanko edu baby anya baye nyina ne se uyi nipa na mo malady chan ni bribriye we say e dia akwa koma papa 65 years malady dia na wogi ni wiase e dia na wogi ni wiase eti se nei ye gya wiase da pade nyina e de ma wo maami a wo be ye nchirisie ana ba kirebo na malady enya nwanwa. Yes, number 1 Doris appear you know free by just so be siase why no boni kwadu Mama Jane ono so wo just so be siase is a woman affairs God Oda you go Mam Doris it say yakata nanim Yankopon do me ho ye de rade ase wo ba show is why your Bible Quran be focus yakasa prequestion up bodu ane cross up de he Mam pa Bible fanzato so bodi me Doris inside the Bible is so ma me beken erade moa me order Blackie asembe na odi abedan ma me awie ma me ba ya boko mene be me bi na hia na yati sisi ya wo ma ya mienu na ya wo wie ma one so kakra mate ya wo wie no be ma no hwe me se be ma be ya oba na oye mi na didimu kakra anka yeguso ye boy ho modern se betimi aye bibia ma kolane daachi why o ho ade bacho da bi okay ma me frɛ me be busumi mienu nie no se ona me won komo nti me de me koy se me kotie na me koye no na asem ne se na danfo bi free UK aba oye ni classmates o ma me ni class me ma me classmates we free UK aba nti opese me ware papa no am say Mommy, I say yes. I'm say, oh, worry. Me wale ni sese. I say, I papa ne ba no. I say, ordinary maybe into ma sika like nyoma ordinary ma bre no nti o feel say ode me beba papa no. I worry say be ya. And the poor papa na nsemu no menye bia dey. Abefio na I'm say, ma. As na only make kan die. Be ma me ni ti onya me hwe. O hwe nkwala ikama. Mesumi tu eminya adwuma mitifie papa ya na ekoba ta de nti na o se migya no na me ye dey me kwa ware obi fufuro na papa na me pa cho o ma me classmate no onyini ma be 65 years me se champion no kwasem wonu anu ma ba ta bia ni am wo mo ye aye hu pray mu o na wo ofie sei ma fi na menya 32 ko wale 65 yo Timi no ka sa me se ma we di asma no me kan die menya dey menya me ma mi so yo obi a diom kwaje bla kofa bla na opianpian ye ti ko o sa ma me fo no so na me se etu ma mi ne friend ma Jane mpa chan ayo timi na me se ma me be nya se adwuma se aya wa ma me nuanom no ye sa na ma no diska be fia me de nya ade a me ye be bia menya na mete no masomdwu me ma mete na ma ade ho sa Osi ana fine ko sin na me de ma me tu na asem gu na me sorry na me koy. Odi dwama sum sa na ma de amama ba ha nyina ne se. Oyare na sin e me ye de ne koto hospital. Operation ske nyina me kunu na de ma me na me de kotua na ye no operation. Na wo kunu e de adwuma. Ba cho e driver ni. Ti ye koye operation we na no hoto na doctor na ye se opeja ne o manti. Obi nwa ne nchen. Ti me ko kotena wo ma. Ba chan. Si me kwatena wono me mama ya no ba ko 10 years si me kokrom na me ba se grandma bisa me se aya ada ode ne nsa wo mase ana meto ana na me wo ma me frɛ wo ma no panini busa ne se ne papa de ne sa wo ne ai so ya na me se grandma ne bisa ante tena se ha come why mo momla talk show obapa tena se na bra panya sama ye die bi ni da ho no ense bia ne da ho mi se cha po ma mi fo bi ye ne ma o we classmate papa ko close 65 wo ba 32 ode ne mana wade na sabi abrabo no se ne ye bona enka kokọ motam okọjina UK ho no ege yi a mo ba na BJ auntie Timi de ya sana me kacha me ba ne se. Wo se oba ne kacha o se grandma. Me kodi dwa se me de be ye dua. Me no se ma grandma bisa me se ya o mimi ni wa. Dad ne se wo me twene me to ana. Atobom. Ana me se wo kan se no se me de o kan be mfie no me ya me se wo pe kasa kra dodo. Na me se en kasa nchire ne bio. Timi me ye se me bi se ma me ba. De o si tie me bi se na be ntokwan ti me bisa no. Ti na danfo no ne kokwan so no.
ana me call no wana me si auntie say na wo sister oye meni nje ho kasa kire no na me mpese me bu befu na obi be kasa me mbu ade me mpesa masumudwu me o ma me ho nye dey ento me ana me de me kasa na danfo ne kura be yese ona ni di nkomo bi na me ma me kasa mbi se be ma na me ne tina ma one me awo no na bonju so ti kwan bi obefa so di asama to bla no so no o di asam beto no so to yima sutre to kana m wo yima sutre say sana ma me kan o se am ma me kan na m si yo sa ma me kan sa dia mate na sa asam na akoye mienu tim de tum papa enim na papa na nka sa no why say ball ye bo ne fa na ye de na akoto a tim kan o se wo ma me na ye se ball me kan o se Doris we die mintimi nya dey enka wo hwe wa wonim de beto me ofia ma me ndwene me ho na me si yo mate na me pa cho papa na wo ma me se chinchire twan ni classmate ti ode ne ma wo papa na wawu no me hu no papa na be fie ne me abekasa ma me ma pam papa panimu pa chan ti me sa ka che papa ni se onim na osifie a me mehwia ase de gu no me ka che so osifie obi me mehwia ase de gu na wo ma me adanfo ni so ma me aka che so odi ase betu me kunu so ma ya che na tum to ka na me si yo na sa ko gina ne nana na de ne so ama na ye adanse ti me de tu me papa ne papa toto papa so na me de mtwa so am from sister Penny na me ka che me sister si Debbie mama ntina so na me ma me de se ne ni si brade na wa kan sa asem we na se obeye dey obeye nti ma me so me tena se na se ma me yesa na me ho be kire me because na Ghana emu ayedin kwala mienu mi ntimi si be ma no kodemu a me so mi ntimi nya adwuma mfa nya dey emfa nhwe be ma me shirawo enti na ma me de abeda mo se mo be kan bia ma me na me de me ma me ba ase se be ma no gu nsu gu nkra asem bi ato bra no e ma no ko gina beebi no ntimi nyi no ho ano a me so me ne ma me ne no obi kan me ne be di no nwonwono e wi be fi kra se ono wo me ti ma me ba ya ma se mo nyina no no tia wotia be ma na wo ne na wo no wa ye o ma me bibia na onja ne hwe eni bre na ye me ma me onja ne hwe on ka santia ne debi odi dwabronya ye de koma no odi dwabronya so antema emo anwa ntos bibia sika 100 ye de aka ho ne ye de ko be ma na aka ho obeje so oji no wada ase asew no odidafom no omuni ko asew oji oyari oye ko en operation miana me jiska free papa no wode ko ekotua ni ndroka na me wo papa no no so medi ne ho yawo na be ma de ono so ayesa bito wa ye yi sa se ontumi nka ho asem e ma wotua ensa nti na asem ko bebia wo papa no mo sa ai na o ma me no achesa ni o ma me na ni ede ene ganga oh there be about time bi eti obi ba be ma wa no oba awu mayiwa mienu aba ema be fie nyina program ni say ema hwe ma wo hwe ne ma se de lady ka se boy no se de nipa be hwe ne ma ani won pebo ganti no wo pasam ato ne so ama obi ba ya kina koto de sister nyame be shira wo papa na wabo ukubra na ukunu wabo oya we pa wo ka kire no se de ka kire no no se de ma me pa bia onye na wabre no wanya no yankwa wo manu sunko bu sama one hello me pa cho madam Janet ni me pa cho unim ababa wa friend Doris apia me pa cho ye friend mo hini ni me wo sompa wo de asem bia beda yen se me se wo se wo classmate bi fra brochira banaka wo pesa wo de ne ma no wo se wo mpene enu ti ni ku ane na wo mienu so de asem e beto ne so am ya chi be ma na tum no kura bi wom asunu kura be ni ko na o ke katle me pa sia so mo kapta wo katle me ko ko sia sem fi stadio mo ngo ma wo se me kan kwasi asem ma wo se me kan kwasi asem wan kan chira wadanfo wan go banti for you amande ese wo di asem betu mi kunu so me ya chi na tum obi ni nkrobo bia kwa wona me ni nkrobo wa usuba tanta na wa usuno wa usuba tanta na wa usuno wa unse de bia kwa ka wasema ye ka wo se ye mbu ade wo se wo hu
Sawa hu. Ni for pa no obi Woni obi ani nkrobo. Woni obi ani nkrobo eyema why? Abidi. Oni ani nkrobo. Dia maame ye kire se waye. Na sister dia waye no ne kwa so ano no. And adia be chi woku your friend say. Mpa cho de yawo. Yawo de yin. Odi yawo mensa. Abraham pa name. Ya mensa some of Jesus business. Se bibi to pray ya. Mami. Me se champo.